Op! Oh, izvinite. Dobro jutro, gospodine Dilling. Svako jutro. Gospodin sudija vas želi da razgovara sa vama gore u šefovskoj kancelariji. Ako možete poći za mnom. Može, naravno, samo me vodite. Pozalogajte nešto prije razgovora ako se glasi. Pa što, ne smijem jest pred sudijom, možete za mnom. Pa možete vi jesti pred sudijom, samo vam kažem. Ma ja ću pred sudijom malo da pojedemo koju. Ma može. Jel to davanje izjave neko, pošto ja kako sam upoznat, ja sam završio sa davanjem izjave kod načelnika. Ili ovo nešto nova procedura neka? Pa, ne znam, nisam upućen u to. Saobraćajni sam policajac, samo me Aha, ti vodiš samo. Dobro, gospodin da vas provedem prema gore. Može. Gdje ćemo gore? Pa gore u kancelariju od šefa hoće gospodin nasamo da ne smeta niko sa vana, samim tim najbolja opcija je gore u kancelariju. Ja mislio u sudnicu. Opasan je sudija, nešto sprema izgleda. Šta si ti uradio pa si ovdje zaglavio? Izvolite gospodine Dillinger, ova vrata ravno ovdje. Aha, vidim, hvala ti puno, Ugodan dan vam želim. Također. Što se dešava? Dobar dan gospodine sudija. Poštovanje gospodine Dillinger. Također. Kako ste? Jeste dobro? Pa pamtim bolje dane, ali ne smijem se žaliti. Da. Sjete gospodine ako želite. Pa može, evo, dao mi ovaj kolega da nešto pojedem, pa ako nije problem da prezalagajim. U redu, samo moment nešto provjerim. Ubodan dan vam želim. Gospodine Dillinger, vidimo se ponovo, nakon dugo godina. Šta da vam kažem? Život je takav. Da, veliki pozdrav za vas, lajkajte kao što stream. sam primijetio, ima više članova za koji ste optuženi. Pa nisam još iskreno upoznat, dao sam samo izjavu, mislio sam da će biti neko suđenje, iskreno iznenadilo me ove neke privatne razgovore što me zovete. Ne znam šta se dešava, iskreno da vam kažem. Ništa, samo ću vas da malo tiše pričam ako vam nije problem. Pa evo mogu ja i šuti, tako je na meni da slušam. Samo ću vam ovako da vas kažem. Dobro znate ko sam ja. Da. Dobro znate da znam sve u gradu. Također znate da sam ja zadnja riječ grada, što bi rekli. Dobro. Također, ja poznajem vas. Možda više nek što bi ja volio. Ja znam da vi znate dosta ljudi u ovom gradu. Dobro. Pa dobro, radi ti neki okolnosti. Malo ste me zaintegrisali, što bi rekli, kao osoba. U negativnom ili pozitivnom smislu? Trenutno pozitivno. Meni baš i treba u ovom momentu. Samo ću vas zamoliti da ovo ostane među nama. Suprotno, mislim da ne bi bilo dobro za vas. Pa za mene svakako nije dobro, tako da šutim što se kaže. Ko zaliven. Ovaj razgovor kad izađemo iz ove kancelarije ostaje ovdje, znači kao da se ništa nije desilo. Dogovoreno. Ja ću da uradim nešto, a vi ćete za mene da uradite nešto. Kad bude vrijeme. Ukoliko se slažete s tim. Pa volio prvo da čujemo čemu se radi, gospodine sudija. Nije ovo vrijeme sada da o tome pričamo. Ja ću vam javiti kad bude potrebna meni vaša usluga. A šta ću ja dobiti za uzvrat? Nadam se da me razumijete na šta mislim. Pa razumijem, uglavnom da razumijem. Pa znate kako ćemo, ja ću iskoristiti svoj utjecaj, da ću vas pustiti na slobodu. Uđenje će mora da bude, ali visina kazne ja odlučujem. Pa iskreno sviđa mi se sudija to što mi predlažete. Da li će biti 20 godina ili da li će biti 5 godina, to je do mene. Razumijem,
Razumijem u potpunosti. Ali, također mogu da napravim je doživotnu. Ok. Ukoliko naš razgovor bude, to kažu, van ove prostorije. Što se mene tiče, sve što kažem ostaje ovdje. Samo ne znam kako ja vama mogu koristiti da bi vi meni izašli toliko u susret. Mislim, nije mala stvar, iskreno, tako nešto uraditi. Pa nećemo sad ovdje da pričamo, nećemo da žurimo. Jednostavno, kad vas budem potreban, ja ću vas da kontaktiram. Čisto znači, pošto vi poznajete dosta naroda u gradu, neke informacije bi potrebne, normalno, vaš život neće biti ugrožen. Pa dobro, ja sam navikao da mi je život, što se kaže, na rubu i vamo i tamo, tako da nije to ništa sporno, samo je opet sve zavisi od toga koliko će ja biti, da kažemo, žargonski dobar od čitavog dogovora. A vjerujte mi, pored ovog suđenja bit ćete i novčano dobri, ali o tom potom, kao Gdje što sam si, rekao, Jasminka? nećemo sada pričamo ovdje, Nikola Drljo, gdje si, brate? pošto nije baš ni prikladno mjesto za to. To se slažem. Samo sam vas ovdje doveo da vidim da li se vi slažete sa tim prijedlogom. Pa vidite, šta ja imam da izgubim nego puno godina u zatvoru, tako da ako je to ono s čim imam da pregovaram, što da ne. Uradit ćemo što bude potrebno, a vjerovatno tražite... Moment, gospodine, samo moment. Gdje si, Jasmina? Rapex banka, vaš live supporter. Hoš ući li izaći, Bona? Hajde, pa ne mogu držati vrata otvorena pol sata. Lajkajte live stream, ljudi. Opa! Što hoće sudija sad? Opa, opa, opa. Opa, opa. Vid Dillingera dana nije stariji nekad je počeo da živi u Vugradu. Vjeravao sam nešto samo. Da li zidovi imaju Znači, uši, vi pretpostavljam? slažete sa mojim prijedlogom. Molim? Rekao, provjeravate da li zidovi imaju uši? Pa, moramo biti oprezni nikad dosta. Pa, kažem, slažem se, Slušajte, pretpostavljam ovako- šta ćete tražiti od mene i da je to vjerojatno što se kaže, u onaj okviru mojih mogućnosti i onog što ja radim. A s druge strane, ako Pa vaš... ne, upravo to. Pa da, ako vaša ponuda što se tiče moje kazne bude zadovoljavajuća, smatrajte da imamo sklopljen dogovor. Drago mi je da to čujem od vas. Ipak, gospodine Dillinger, jedna, da kažemo, uticajna osoba u privatnom životu grada Los Santos. Pa dugo sam tu, ne bi valjalo da nisam, jel? A isto Kao tako što i već vi. napominjem ponovo, želio bi da to ostane, znači, među nama. Kad To bude se ne vrijeme, morate brinuti. ja ću vas kontaktirati. Ok. Sada ću zamoliti gospodina policajca da vam vrati vaše stvari. Vi Sve, ćete pušteni na sve slobodu stvari, do ili? suđenja. Pa baš ne bi, mislim, znate, onaj, Malo se šalim, razumijem. A recite mi što se tiče molio vas da budete suđenja... malo ozbiljni, ipak. Pa mislio sam da smo završili. Suđenje, gospodin tužioc je malo sada, da kažemo, pod istragom. Gospodin je odbija da pravi optužnice, tako da iz nepoznatih razloga morat ću malo da popričam s njim. Tako da će sva suđenja su odgođena do daljnjeg. Ne bih želio da vas zadržavamo dole više u pritvoru. Ok, ja nemam ništa što se tiče toga sa tužiocem, ako mene neće da... Za mene neće da digne oko optužnicu, da znate da nisam upućen, da nisam ništa, što se kaže, učestvovao u tim nekim... Ako su neke prisile ili neke, znate već na šta mislim, što se tiče tužioca. Razumijem. Ništa, ja ću s njim da porazgovaram, Antonio znači, 132. sa visokim gradskim vijećem. Hvala, brate, donacije, ljubite, Pošto, brat. tužioc kod tužioc mora da obavlja svoj zadatak po naređenju suda, To a ne na logično. svoju ruku. Logično. Ja sam očekivao iskreno da će mi se on javiti, ali eto vidim da smo preskočili taj stepenik skroz. Da. Zamolit ću vas, koliko ste u mogućnosti da se primirite do suđenja. Dogovoreno i to, nije problem. Svakako sam planirao da malo stanem na loptu, što se Sačekat ćete kaže. me ovdje. Može. Sačekat ćete me ovdje, ja idem da porazgovaram sa Dogovoreno. PD-a, Može. tako da vas možu pustiti. Mislim, ako će vam biti lakše da je samo mobitel bio, ako se ne varam, možda neka bejsbolka ili tako, nešto leto znaju oni vjerojatno bolje, ništa pretjerano. Moramo samo da proceduru, znate. Može, znam kako ide, sve sam upoznat, nije problem, čekam vas. Samo sačekajte. Može. Ujebote, šta je ovo, čoveče? Cinka i sve hrapa, boli te briga, oni svi u zatvor, ti napolje. Ne može ba, ubijemo da naziva Merta jarane, nema smisla.
Jesam glup, jarane. Jesam tokmak, jarane. Ljudi napravili ulaz na parking, ali ja moram nekim drugim putem doći. Da, gospodine, samo moment. Dobar dan. Baja 33, poštar uvijek zvoni 2 put. Dobro. Pričao si mi taj vic, već 2 put si mi pričao. Von Dillinger, Izvolite, gospodine sudija. Pardon. kasnite, ali eto. Ja se izvinjavam, bio sam u Paleto Bayu pa je malo potrajalo dok sam došao, ali odmah sam krenuo, bukvalno. Ali eto, znate kakve su ceste kod nas. Slušajte, u ovom poslu treba mi brzina, efikasnost i diskrecija, što bi rekao. Potrućemo se bolje malo drugi put. Jedu. Kao što sam već rekao, jedan poslić imam za vas. Recite. Gospodin Vito će vas odvući na jednu lokaciju. Dobro. Tamo ćete ostaviti ovaj vaš kombi i preuzet ćete drugi kombi. Okej, da ga pratim znači. Sljedeće upute mogu završiti prvo. Možete. Kao što sam već rekao, gospodin Vito će vas odvući sada od lokacije, vi ćete ga pratiti sa svojim kombijem. Na toj lokaciji ćete ostaviti ovaj kombi i preuzeti drugi. Okej, Taj kombi ćete odvući na lokaciju koju će vam gospodin Vito da dadne. dogovoreno. Kao što sam već napomenuo prvi put, jedino pravilo je da ne smijete gledati u gepek šta je. Ne planiram. Poštujte saobraćaj, vozite polako, nemojte da budete sumnjivi. Dogovoreno. Po propisima znači sve. Nagrada vas čeka dole na toj sljedećoj lokaciji, pri isporuci. Okej. U slučaju policije nekog presretanja ili nešto kako da se ponašam. Ponašate se normalno kao vozač jedne firme. Dogovoreno. Ponavljam, strogo je zabranjeno da se provjerava gepek. Dogovoreno, nije Pratit će problem. vas ljudi, tako da nemojte ništa pokušavati. Dogovoreno. To sve. Da, možete krenuti. Prijatno. Hvala.
Tu, a ste vidjeli oni što me čekaju dole, jebote. Koliko je dobro što se otvorila ova rampa. Bela je otvorila vrata, samo da znate ovo što se čulo. Ako ste čuli. Je li ovo 18? Je li to pravo mjesto? A? Jesi živ, rekao? Rekao, je li ovo pravo mjesto? Dole su niži, sad sam poslao poruku. Gdje niže? Ajde za mnom. Ajde. Ukru hrape felge sa BMW-a pa sad prevozi. Jel to lapsus brat došao? Gdje si Muki, brate moj? Ljubite brat, Muki. Aha, vidim. Ovo je tvoje. Ajmo sjedaj kod mene. Opa. Vilije nove. Jesse Amare, pozdrav veliki za tebe, hvala Tlutko još jednom na sponzorstvu. Jebote, evo je. E dobro sad pazite, šta je ovo? Ova lokacija je meni toliko dobra, jarane, to jest ovaj interijer. On je toliko dobar, čovječ. Vidi Hamera, jebote. Šta je ovo volko auta, jebote? Šta je reći? Jesi dečko? Kako je Artur? Ništa, ajde vam. Sam si, jel da? Sam sam, koji vazda. Ajde. Čija su volka auta? Opet, evo ga i Šone 636. Hvala brate moj na subscribe-u, na sponzorstvu, na pretplati. Ljubi vas brat, sve zeleni. Oj sine, vidi kuće. A znam koja je ovo lokacija, brate, ali ovo je predobro, predobro. Svaki put kad uđem ovdje kao da sam prvi put ušao, toliko je dobro. Jel znate šta je ovo, ba? Jel znate koji je ovo interijer? Moram otići unutra da vidim, ba. Oj! Tu sam, malo da se polomim. Mi smo bijeli, ne zeleni.
Hvala još jednom. O, dobar dan sudija. O, poštovanje gospodine Dillingeru, Kako ste? Odlično, vi? O, dobro, bilo je boljih dana, ali eto, držim se. Ne dajte se. Kad je ovo izgrađeno? Nismo se dugo vidjeli. O, predugo izgleda. Pa, dugo ste bili u zatvoru, izgleda, pa zaboravili ste kako grad napreduje. Predugo. Mnogo dobra kućerina. Izvolite, recite. Drago mi je što ste izašli iz zatvora. Nadam se da ste zadovoljni presudom koja je bila izrečena na sudu. Pa, Mogu je vaš advokat, iskreno da kažem. Da, mnogo je pomogao advokat, hvala i vama što ste malo ono što se kaže, ako ste išta prevagnuli. Mnogo znači. Nisam, među nama nisam. Dobro. Neću ništa više reći. Slušajte vi, ne znam koliko ste sada sposobni da radite onaj naš dogovor koji smo već prije suđenja dogovorili za prijevoz. Ja sam uvijek sposoban sudija, naravno, samo recite. Međutim, ova pošiljka će biti malo delikatna. Zahtijeva više ljudstva. Tako reći, jedan konvoj. Normalno, bit će plaćeno malo bolje. Dobro. Šta više, nećemo sad govoriti o cijenama. To ćemo drugi put. Samo sam, nazvao sam vas da napravimo sastanak da vidim da li ste još uvijek za taj posao. Jesam, ko vam odgovara? Hoćete da svoje ljude neke povedem ili tako nešto, ili koliko nas treba u suštini? Kao što sam prošli put rekao, po mojoj nekoj skromnoj procjeni, kontakt s kim ja pravim taj, ugovor traži dosta ljudstva. Minimalno 4-5. Sad ne znam da li vi raspolažete s tim ljudstvom, da li imate neke kontakte koji imaju povjerljive ljude, to je na vama. Dobro, snaću se, nije problem. Naćemo 4-5 ljudi. Samo da znate, pravila su ista. Zabranjeno je pregledati, znači, sastav transporta. Dobro, znam. Odnosno GPK. Što se tiče te, da kažemo, transporta, to bi trebalo biti uskoro koji par dana. Okej. Može. Drago mi što ste još uvijek u tom poslu. Pa što da ne. Da li imate vi neka pitanja, neke informacije, pošto dugo ste bili zatvoreni, da kažemo tako? Pa ako ste doveli me ovdje da me motivišete, vjerujte mi, idem vam za rukom, opasno. Jel se smije znati šta je ovo, čije je ovo? Kako mislite? Pa evo ovo gdje ste me doveli, nije sigurno bez veze. Već sam čuo za ovu kućernu. Iskreno, impresivno. Slušajte, da vam kažem, ovo je jedna nova, da kažemo tako, objekat u gradu. Kakve kuće. Pored dosta mnogih koji su već u procesu, ali ja mislim da bez nikakve, da kažemo, bez vrijeđanja, mislim da vi nemate dovoljno novca za ovu. Pa nadam se da vas, mislim, ne želim da vas uvrijedim, ali pa cifre su veoma nećete me uvrijediti, ali nemojte biti sigurni u to. Pa dobro, s obzirom da ste proveli u zatvoru, mislim da, ne znam, mislim možda griješim, ali velika je cifra, iskreno da vam kažem. Pa recimo da su velike moje usluge, ne mora sve biti u novcu, ako me razumijete, gospodine sudija. Pa dobro, ali klijent zahtijeva keš što se tiče ovoga. Ja vam mogu normalno, kroz naše biznise, kroz naše poslove tu malo pomoći. Ali kažem, opet ponavljam, veliki ovo zalog je možda za vas. Pa jel znate otprilike koliko velik? Da se mogu orijentisati. Pa ovako, u mom skromnom mišljenju koji sam dobio informacije, cijena ovog objekta će biti iznad $500,000, a ispod 1 miliona. Znači na nekoj granici zlatnoj. Tim, ja ne mislim da gospodin taj koji prodaje ima neke druge planove. Napušta grad, ne želi više da se vrati, tako da još ova je u prodaji, da kažemo ovako oficijalno. Još uvijek se papirologije sređuju, to nije na meni. Dobro, znači imam fore da skupim novac ako mi bude falilo, jel? Pa dobro, mislim, ja ne znam koliko vi imate novca, me, da iskreno kažem, i toliko interesuje. Ali eto, to je neka procjena koju smo mi izvršili ovdje. Ta je neka cijena koju gospodin traži. Okej. Dobro, o tom potom što kažu, vidjet ćemo. Poslušajte, pogledajte samo ovaj pogled ovdje. Da,
Ja volim pogledati unutra ako nije problem, mislim, eto, ako smo završili, neću vas zamarat, ali ako je otvorenog tipa da malo prošetam. Slušajte ovako, gospodin Arturito ima ključeve, Vratit ću on ja, nek nije tu frka. bude s vama. A, može i Nek vam tako, ne to smeta meni proslijedi. Artur, da, Ne, nije ne, frka. ključeve ne možemo davati, izvinjavamo se. Aha, dobro, Slobodno dobro. vi progledajte malo kuću, razgledajte, razmislite dobro da li se isplati Okej. vama ova kuća. A što se tiče naših poslova, možemo se čuti u nekih 24 do 48 sati. Pa može, javite mi se, nije problem, ja ću organizovati ekipu, vidjet ću ko je sve sposoban za to, naravno neću nikog od vas spominjat. Vi samo javite gdje, šta, Samo kako i to napominjem je to. opet, potrebno je malo veće ljudstvo, transport će biti delikatan, znači bit će malo... Jel nam trebaju naša kažemo, vozila pod bilo šta ili prismotrom. samo da dođemo mi kao Ne, radna ovo je snaga? sve obezbijeđeno. Okej. Dobro, 4 do 5 ljudi očekujte, vi samo javite lokaciju, to je Artur nek javi gdje treba da dođem. Nije nikakav problem, doćemo. Jel treba da budemo maskirani ili nešto tako da se ne zna identitet, ništa, sve regularno, jel? Detalje i lokaciju ćete dobiti blagovremeno. Aha, znači isto je sve, okej, okej. Isto je sve, ista su pravila. Znači, znate i sami kako smo sve zadnji put dogovorili. Da. Dobro, Ništa, uživajte u pogledu i što kaže ja moram da idem, imam neki obaveza. dogovoreno. Gospodine Artur, ako možete samo gospodinu, jel da otvorite vrata da može gospodin da preda kuću. Naravno, svakako. Nešto, pođite za mnom. Ništa, prijatno. Prijatno, gospodin sudija. Ujebote, vidi ovo. Ćemo muziku kakvu? Tu smo. Dobro večer, gospodo. Dobro večer. Šta je plan? To je to. Što vas ima? To je to, 4. Jel dosta? Dosta ako vi mislite da ste vi sposobni za to. Nadam se da jesmo. Pokušat ćemo koji svaki put. Dvojica u kamion, jedan u kombi i jedan sa vašim vozilom iza. Jasno? Jasno. Kamion ide prvi, šofer u kamion će dobiti lokaciju, ostali za njim. Dobro. Kad dođete gore, vozilo ostavite na parkingu, sjedate u svoje vozilo i nestajete gore. To je sve. To je sve. Dogovoreno. Isplatu dobijete kasnije. Dogovoreno. Snješko, hajde Ako sa sve mnom. prođe kako treba. Dogovoreno. Hajde Jesmo. Snješko, hajde sa mnom. Uzmi ti kombija. Uzmi kombija. I auto nazad. Uzmi auto. Jel tvoj auto čitav? Jesti, slobodno uzmi moje. Okej. Otvori GPS. Otvorio. Blok 963. Jel vidiš gore? Označio. Eto, to je to. Bilo gdje Sretno. da ostavim ili? Gdje su na parkingu nekom? Na parking, dok dođete gore, ostanite na parking i to je to. Dogovoreno. Imaju ljudi koji će preuzeti. Dogovoreno. Vi samo ostavite i gas. Važi, vidimo se. Ajde. Hajmo ljudi.
Hvala Delkiću na 1 euru. Šta ako? To vam je ko Schrödingerova kutija. Schrödingerova mačka. Kako ono ime? Schrödingerova mačka. Znate šta je to? Znate šta je Schrödingerova mačka? E to vam je ovaj kamion trenutno. Blokadine kalaše vozite. Ova je dobra vama lokacija, pravo. Vas da je bila dobra jebuje. Vrijeme za hemoroide. 200 metara prije ulaza stan. Gdje mi piše koliko? 0,94. Delkić 1 eur. Pa ti imaj muda pa pogledaj. Ajde u komentare da li da gledaju da ne. Ajde u komentare da li da gledamo da ili ne. Hajde. More Delkiću. Da li da gledamo? Da ne, da ne, da ne. Opa. Opa. Belaj. Ej, probudio se. Probudio se. 200 metara da stanemo. To je odmah vodi za ovu. Da, ne seri ba, nemojte me ložit ba. Nemojte me ložit, pogledat ću fakat ba. Ne jedu čitam komentare. Ne želim da čitam komentare. Javi drugima. 200 metara stajemo prije ulaza. Javi im. Čiko. Javljeno. Dobro. Da, pratite pola servera pa ti pogledaj. Stisni pa pogledaj. Čekaj sad. Krijeći. Prevoziš Leše Vabarta i Lucifera. Nemanja Mitrović, hvala za subscribe, brate moj. Lajkaj stream. Šta sam ovo zgazio jebote? Reci maske da stavi obojica. Sjednite u auto, kroz par minuta ćete dobiti na lokaciju da regulišemo ovo. Sa svojim autom odlazimo, jel? Jeste, sad sjedite u svoje auto. Okej. Ćeš dobiti lokaciju pa se vidimo tamo kroz par minuta. Može. Bio je Dillingeru pumpa od goriva ti da ne valja. Šta je reći? Slabo vuče. A kad se to desi moraš ga baciti rikverc i onda vidiš kreni ovako. Ima neki problem. Skonto sam, znaš šta? Vuče on i onako, ali mu treba duže da napuče. Ja, ko da je na struju ba, tako imam osjećaj. Eto, pa možda je onaj... Te Dili, šta mi prevozimo? Ne znam. Ne pitaj ništa i to je to. Ne znam, ali meni je ovo napeto ko u kafe aparatu je. Samo šuti, slušaj. Samo čekam da me zaskoči. To sam sad će iskočit neđe izgrmljao, pogotovo smo ovdje stali 200 metara prije ulaza. Fičko! Tačka! Kakaj ovdje lova ti meni ne reče.
Mene sam to interesuje. Ne znam ni ja. Vidjet ćemo šta će biti nakon ovog. Nadam se dobra. Nisi ništa zavirivo po kaseti dole po kombiju, ništa. Ma nisam džep zaverio. Dobro, tu je samo bitno. Ja sam zavrnuo po kaseti. A ti možeš ovdje niješ ništa naći, ne skiraj se. Znam, zato i kažem. Jebote, jeste čuli pumi? Jeva. Čuo sam nešto Isto tako. Kaže da ne idemo prema gradu. Šta je sad jebote? Idemo onda prema paletu možda, ha? Pa hajde tamo da neđe, ja sam gladan, haus. Ti si vas da Prvi gladan vas jebote, termin. i samo mi reci još da nemaš ništa da jedeš kod sebe. Nema. Pa jesi čuo kad sam ja rekao da kupimo jer će biti duga vožnja da kupimo da jedemo, jesi čuo? Sve sam pojio. Sve si pojio? Jebote, pa jebote, ko da u Novi Sad idemo. Ja kad sam nervozan, ja samo jedem. Eto, Saki bi da te vrati malo u prošlost. Bježite, što ćemo bježati od rane? Ima kupio i čiko klope i pića ako vam treba. Evo ga. Sve ću ja to pojedaj vam. Jebote. A jebote. Ja gledam, prate nas 2 auta, rekao da li da prijavljujem, jebote, kontam, to su oni. Ma oni, nadgledaju. To ti je fazon, šta god da se... Pogledao... Da je stao da se pogleda u gepek, ne bi bilo verovatno. Pa to je to, a vidiš s druge strane je fazon to što... Isto s ovo mogli jedan prenijeti. Kontaš, prevest. Ta auta što su nas pratila. Kakav je sad razlog da se... nama da, a ne da oni prevozi. Zamislimo da šta je u tome. Da, kad čuješ rotaciju, jebi ga, oni se okrenu i odu, mi... To ti je to. Zato je rekao poštuj znakove, ne gledaj ništa, vozi po propisima. Pitali me čak... Pitali me čak ko ima... ovo je ovdje. Ko ima C kategoriju da vozi kamion. Da ne bilo problema. To nisi rekao, ja imam C. Jevi ga, nema veze, dobro je prošlo sve u svojim. Nešto ni pojas rade, da ne mogu da se vežem na Pogledaj zašto. Što ćemo stavljati ove maske opet? Ostanite u autu. Još da jedemo. Da ih neće udariti ova. Poštovanje gospodine sudija. Kako ste ponedeljnik? Sve u redu? U redu, nadam se da je u redu pošlo, odmah sam ja u redu. Slušajte, toliko je bilo delikatna sadržaj tog tereta da sam ja lično morao da malo pripazim, tako mi je jelo. Da se sigurno bude sigurno. Svatam. Imao sam osjećaj da je nešto žestoko. Sve je urađeno kako treba. Okej. Da. Međutim, samo bih htio da upozorim vašeg vozača kombija. Okej. Znači, ja sam striktno rekao da se pridržavaju saobraćaj. Dobio sam sada poziv da je kombi malo oštećen, međutim roba koja je u njemu, hvala Bogu, nije oštećena. Pripazit ćemo, ako bude potrebe drugi put, naravno. Pa, malo ćemo sada da se pritajimo, pošto malo je škakljiva situacija. Okej. Međutim, kontakt smo još uvijek za neke druge stvari. Nadam se da je bilo zadovoljstvo, poslujete s nama. Pa evo iskreno da kažem, Ovo još nije ćemo kraj, vidjeti ovo je tek zavisi od ovog. početak. Ali, za sad sam zadovoljan. Pa, ovo je još samo početak, vjerujte mi. Dogovoreno, Imate vi naravno. neka pitanja? Ne, imam samo da kažem da sam našao već nekoliko ljudi za ono što smo dogovarali na licitaciju. Naglasio sam bit će neki jači objekti u gradu.
samo ko ima para, samo ko je provjeren, pošto je malo delikatna situacija da se ne zove, da ne dolazi neko ko ne bi trebao da vidi to i to je to. Rekao sam da će biti uskoro za koji dan, i tako da je spremna neka ekipa od 4-5 malo elitnijih ljudi u gradu koji su spremni da potroše pare, a jel na vama je ili ko je već vlasnik da im uzmete te pare. Pa uključujući i mene, nadam se. Pa dobro, što se tiče te aukcije, planovi su već malo pokrenuti. Gdje si Mijela? Treba još vremena da se to organizuje, ili ipak malo je to delikatna situacija. Pa pretpostavljam, ja. Kao i to što su te i nekretnine neke malo delikatne. Da. Što bi rekli, morat ćemo malo da pripazimo. Shvatam o čemu govorite. Ne treba samo nigdje žurit. Ako su sve ko na gore vinarija, shvatam o čemu je priča, nije problem. Uglavnom, ja sam pustio u protok. Nećemo sada ovdje. Ok, dogovoreno. Doćemo na malo drugom sastanku. O tom Planirao potom. sam da malo, da kažemo, jedan poslovni večeru, tako da ćemo tu sa gospodinom koji je zadužen za to da malo porazgovaramo. Može, naravno. Ništa, gospodine, drago mi što ste odradili svoj posao. Također, samo kažem, zamolit ću vas da malo eto sa tim vozačem malo popričate. Može, naravno. Možda nije shvatio dovoljno. Ma, shvatio je već, mislim da je bilo možda do neke, da kažem, blizine koja nije inače možda kod njega toliko u očima velika, a inače je bila. Shvatate o čemu pričam, ali eto, upozorit ću ga i zadalje, nije problem. U redu. Ništa, gospodine Arturito, predajte gospodin togo što kažu i vidimo se. Gospodine, vam čestitam na dobro odrađenom poslu. Saradim sljedećoj saradnji. Također, hvala inače na pruženoj prilici. Sine. Što se tiče rasporeda, pretpostavljam da je to na meni kako da rasporedim ovo. Jeste, ljudi su tvoji. Dobro, dogovoreno. Arture, hvala, čujemo se. Ništa, ajde, vidimo se. 60k, nije loše jebote. Opa! Kako ću podijeliti ovo? Po 15 svi, a? Pošteno, svi smo odradili. Pošten posao. Ala, šećera. Po 15k sve četvorca. Sudija. Poštovanje, gospodine sudija. Poštovanje, gospodine Dillinger. Odavno se nismo vidjeli. Da. Prošlo je dosta vremena. Dobro, standard. Sve u redu kod vas. Pa, koliko to situacija dozvoljava, ali ne žalim se. Pa dobro. Što se tiče mene, mnogo sam nezadovoljan. Ako reći, razočaran sam. Sa mnom ili? Kako vašim postupkom, tako i postupkom određenih osoba u ovom gradu. Ne znam na šta mislite. Naime, mi se nismo dobro čuli. Sredio sam vam ranč. Vašim partneru sam sredio vinariju. Dobro. A vi meni i znak pažnje. Ali nećemo sada o tome. Pa sami ste rekli nismo se dugo vidjeli, da smo se vidjeli možda bi nešto i izvarijantisali. U redu, nećemo sada o tome, tu su neke malo nebitne stvari. Pređemo na ono, što bi rekli, glavno. Okej. Da li vam je poznato ime John Smith? Pa da. Koliko vam je poznato to ime? Pa toliko da ga ne volim čuti iskreno. Vi znate da sam vam rekao da ja nas poslovne partnere brinem i pazim. Jeste. Tako da što se tiče te osobe ne morate više da brinete. Ta osoba je uklonjena iz grada. Nikako znači.
Da. Mislim, nikako da ne brinim, okej. Ta osoba je trenutno na jednom lijepom mjestu za njega, a za nas još bolje. Drago mi je to Stići čuti. njega, možete ga komotno da ga prekrižite. Znači, nije samo Također- meni stao na žulj, čim ste ga sklonili. Pa ja sam rekao, on je počeo da nešto, da radi što se kosi sa mojim pravilima, tako reći, i meni je stao na žulj. Okej. Druga stvar, da li mu je poznato ime gospodin Matthew Alt? Moj advokat bivši. Da, dobro ste to rekli, bivši. Pa nisam se vidio ni čuo odavno sa njim. Također- Pretpostavio sam da je otišao negdje. Također, gospodin ima nekih, da kažemo, pod navodnim znacima dokaze protiv vas, tako da indirektno utjecuje na moj položaj. Ta osoba je također uklonjena. Vi ste krenuli Tako da opasno da i o njemu čistite ne po morate gradu, više da sudija. brinete. Pa sam vam iskreno kaže, nezadovoljan sam ovim svim situacijama u gradu. Također, možda vi ne znate, ali imam i ja nekoga što je iznad mene. Ne radim ja sve na svoju ruku. Pa iskreno pretpostavio sam, bar što se tiče ovih ovako situacija. Druga stvar zbog koje sam vas zvao, nezadovoljan sam trenutnom situacijom u gradu. Naime, počele su neke osobe da radi nešto što ne bi smjele da radi. Kao na primjer? Se tiče toga, pa evo ću vam jedan primjer, kako reći krađa auta od uglednih ličnosti. Ujebote. Također moje lično auto je bilo ugroženo, odnosno obijeno. Prvi put Kepi koju čujem. se nalazila jedna... Pa dobro, ja samo kažem, nisam rekao da ste vi. Kažem samo općenito, u tom autu mom se nalazilo kepe koja je jedna veoma vrijedna stvar, da kažemo sentimentalna. Također je nestala. Smije se znati šta je. Potrudit ću se, pa dobro, tada nećemo o tome, to ćemo drugom prilikom, tako da ne bi prošlo, jel, u javnost. Pa neće, što mislim, se ako tiče mogu te pomoći da osobe- pronađem, zato pitam, eto, iskreno, ništa dalje. A to ćemo drugi put da ostavimo, ne bi želio sad. Samo ću Okej. da kažem da ta osoba koja je to uradila, koliko ja to saznam, neće biti dobro za njega. Tu Treća sam što stvar, mogu pomoći. gospodine Dillinger, ne Recite. znam koliko ste upućeni, ali ja nisam bio ovdje par dana. Kao što sam rekao, moji ljudi su tu. prate Nisam se ni ja, dešavanja vjerujte mi, u sigurno gradu. sedmicu dana sam bio na nekom putovanju, nisam bio u gradu, zato sam ja malo neupućen u sva ta dešavanja. Pa ne znam koliko ste čuli, koliko niste. Smeta mi, dešava se takozvano kidnapovanje meni je veoma bliskih osoba, koje također meni smeta. Ne znam koliko ste upućeni u to, da li imate neke informacije. Pa mogu se ispitati, iskreno nisam u tom poslu, nisam to nikad ne radio, ne volim iskreno taj posao, ali mogu pitat. Jel neko konkretno imate na umu ili? Zamolio bi vas. Gospodin tužioc, mojim ovim informacijama, više puta kidnapovan. To mi se nimalo ne sviđa. Mislite na ovog Arapa Osoba- novog? Tak, gospodina Mohameda. Aha. To mi se ne sviđa jer ja imam s njim neki dogovor, tako da koliko im dođete do nekih informacija, zamolio vas da što prije proslijedite do mene. Raspitat ću se. Kažem, iskreno nisam u tom poslu, nisam nikad se tako nečim bavio, ali ako bude neko od mojih saradnika ili neki ljudi koji poznajem, javit ću vam, nije problem. Što se tiče i Mislim, toga ne i znam da li odbijanja vaši- auta. Da, ne znam da li su vaši, da kažem, partneri, da kažem, uopšte saznali, odnosno da li imaju uopšte predstavu koliko smo mi ovdje u gradu, kakve sve mogućnosti možemo da uradimo. Pa ovi Također, moj sitni kontakt vjerovatno koji- nisu. Pa nećemo sada u detalje, tako da... Pa dobro, sljedeće mislim, znate sami informacije kako možda će ima vam ljudi biti- koji rade svašta, nisam ja obaviješten o tome, znate kako je sitna buranja na cesti, se bavi svačim, od te aute, tako to. Mislim da znate dovoljno mene da me smatrate malo iznad tih poslova. Pa dobro, ja sad kažem, nisam rekao da ste vi, vjerojatno možda rekao, pošto ste vi vama ugledan čovjek, utjecajan u gradu,
Možete doći do ti neke informacija. Probat ću, nije problem, Međutim, raspitat ću se. Zadnja stavka našeg razgovora je malo delikatna. Moj kontakt, tako Jebote. reći, koji je iznad mene, kao što sam već rekao, nije zadovoljan trenutnom situacijom u gradu. Znači, kao što sam već spomenuo, F5, sjecka malo bez. kidnapovanje građana i ostalo. Međutim, došli smo do nekih dokaza koje još nismo provjerili. Možda ćemo se ovdje malo iznenaditi, a možda i neće. To je na vama da odlučite. Postoje neke sumnje da je u sve ove, da kažemo, nedozvoljene radnje koje se dešavalo u gradu zaslužan vaš gospodin partner, gospodin Sakib Korajber. Još nisam došao do tačnih informacija, odnosno nismo ih provjerili 100%, ali postoji velika sumnja. Mislite generalno na sve ovo što ste mi ispričali ili? Da. Te informacije su još provjeravaju, ali gdje postoji sumnje, nadam se da ćemo naći dokaze. Ne bih želio da se miješam u vaš posao, samo bih želio da malo pripazite s kim radite. Ukoliko ta informacija koju smo mi dobili bude tačna, tu ćete mi vi trebati. Pa iskreno iznenadilo bi me, znam dugo saketa radimo, znate i sami da radimo baš dugo vremena kako smo u gradu i kako je izašao iz policije. Možda neko od njegovih ljudi, lično on mislim da ne bi se spuštao na tako niske grane, kažem da obija auto ili otima neke ljude, pogotovo kao što je tužioc, tako da rizikuje. Ja sam rekao da je on, po našim informacijama, on je glavni organizator. Sad, da li on lično to radio, nije to, sada nećemo da pričamo jer nismo još dobili nikakve tačne dokaze, samo postoje sumnje. Međutim, ako kažem, te sumnje budu istinite, onda neće biti dobro. Jer kao što sam već rekao, čistimo grad, tako da moramo biti oprezni. Ja ću se raspitati, uradit što je do mene. Iskreno kažem, smatram da on lično nije, vjerojatno neko od njegovih ljudi može biti da je u to uključen, može čak i od mojih. Kažem, oni svašta radi, snalazi se, valja plaća sve što se plaća u našim organizacijama, znate kako ide hijerarhijski, tako da ljudi se snalazi na sve moguće načine, ali generalno mi da radimo tako nešto, nismo u tome iskreno. Ali raspitat ću se, još nije problem. Ponedjeljnik, ja sam vama rekao još davno na našem prvom razgovoru. Što se tiče posla u ovom gradu, uvijek ima, samo treba tražiti posao. Znači, ukoliko želite posao, ja vam mogu naći. Ne bih želio da se spadate na takav nivo, na nekih sitnog lopova. Jer ipak, ja mislim da vi zaslužujete više toga. Pa zato vam i kažem, znate da nisam u tom poslu tako neke te siće da nazovem već odavno. Ali eto, saznaćemo koje, nije problem, gospodine sudija. Ništa, to je to što se tiče toga. Nadam se da ćete se pripaziti. Hoću. Hvala vam što ste mi izvijestili prvo u ovom. Ali imate vi neku, da. Pa čisto ono što smo pričao sam i s vama, pričao sam poslije toga i sa Arturom, a njega nema nikako. Nabavio sam neke igračke što ste i vi i on tražili, sad ne znam je li to još uvijek aktuelno, pošto ni mene bilo u gradu, ni mojih kontakata nije bilo. Tako da, ako je još uvijek aktuelno, mislim za Artura vjerojatno jest, pošto mi on rekao da hoće, sad ne znam za vas i za vašu ovu situaciju. Pa slušajte, da vam iskreno kažem, i to je bio jedan test. Kao što znate, a možda i ne znate, mi imamo dovoljno tih igračaka, ali evo, zato ćemo, da kažemo, ostaviti za drugi put. Ja sam tražio to i ja ću da vas isplatim. Ok, pošteno. Sam onemogućen. Nije to problem, nije problem, ne mora biti večeras. Već eto, mislim, Artur mi se ne javlja već 2-3 dana, nikako, pa da vidim sa njim šta je. A on je uzeo malo veću količinu, iskreno malo su veće pare u pitanju, tako da bi mi odgovarala informacija, hoćemo li to završavati ili nećemo. Pa eto, ako se vi slučajno vidite sa njim prije mene, nek mi se samo javni, to je to. Nema problema, gospodine Dillinger. Gospodin Artur, ću ja da kontaktiram. Dobit ćete odmah blagovremene informacije. Što se tiče toga, možemo to da odradimo neki drugi put danas, odnosno večeras. Kod mame, nemoj vam. Ma kod mame. Da kažemo zauzet posle ovog razgovora. Iskreno da kažem, došao sam samo da ove informacije s vama podijelim. Kao što sam već rekao, moj kontakt i ja smo lično razočarani u ovu situaciju u gradu.
Nadam se da ćete iskupiti neke informacije. Naravno, te informacije neće biti besplatne. Potrudit ću se, nije problem. Bićete nagrađeni. Važi, što je do mene odradit ću koji uvijek, znate i sami. Da. Ništa gospodine, ako nemate više pitanja. To je to, gospodine sudija. Ništa. Prijatno. Gospodin vozač će vas odvući na lokaciju. Prijatno. Hvala, prijatno, vidimo se. Prijatno. Nej! Gdje si debeli? Gdje si hodo, klošaru mali? Halo? Jebote, pašće mrtva glava izgleda. Ajde. Što prvo njega? Pa 9 sati, prvo sa njih završi.